Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Leia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Graduating ak iti kolehyo, idi napasamak daytoy apakasarita ak ken ayat, ajak pulos malipatan. No adaman ibilang ko anasinged agayem ko, awan sa bali, no di ni Sheldon. Malaksid nga agkaruba kami, aggagayem pa'y dagiti naganak mi. Close kami kini Sheldon, ngem para ken kuana, sa bali ti kay papanan, dayta a closeness mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Leia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, si kamot gayam Leia. Apay amasapol ngagtuktuk ka. Umunag kalatan, si kamot. Kas kala sabsabali. Kababain mo't ano, basta aklatan umunag dito'y balayo. Ada ka din ni auntie? Napanijay ili. Siyak tinagbati dito'y balay. Dito'y ko mga agaramid iti lesson plan ko. Naggugulong amin dagiti ka anak kakiji balay. Ay katuan ha. Kasla balay mo matan dito'y balay mi. Saan na kami ang makakonsentrate ijay? Imbag dito'y, tapresko. Ala, umunag ka nga Roden. Sige, makamukalatan ditan. Rugyamon ti agaramid iti lesson plan mo. Siya kung ti agluto iti meriendata. Ha? Kababain mo't ano, si kapayan ti agluto. Si kakit din. Alan, rugyamon ti aramidem. Siya kung ti makamu iti meriendata. Ay nasayaat mo't anak ko, no dito'y kan lugar tayo nga gisuro. Kurang atalaga dagiti manursuro di ta iskwilaan. Wan auntie, talaga dito'y mo't laeng. Diyak kayat ti umadayo. Nagado nga istoryayo. Mangan kayo kit din. Uy, apay aninayo naman ang tikanak. Nabsuga kun. Apay, agday diet ka? Santon nga umanay di badok nag-graduate ta. Dahanag mo kit din na ya. Napimpintas ka, no medyo nalukmag ka. Ay, da kayo atalaga. Kas kayo laubing. Saan mo anayunan ti kanak? Nabsuga kun. Wan ma'am, ibusam lat taday takanam. Tabuyahan ka man amangan. Auntie, anawa man ni Sheldon. Itay nakpailangas, asaronday ta. Ay na, Sheldon. Sumardeng kan. Bayam amangan ta best friend mo. Anya best friend? Ha? Di mo kaya't nag-best friend ta? BFF ta, saan ka di? Ah? Aywan gayam anya. Best friends forever. Wow! Bagay mo day tayo uniform mo ha. Talaga? At adapi mintas ka. Si kalang tinangibaga kanya kiti kasta, Sheldon. Siyempre, gayem nak. Katwanan O sige, paandaram nga ro doon day ta motor mo. Ta itulod na ko ni Jeskwilaan mi. Adan boyfriend mo? Ngam di mo man laimbagbaga kanya. Ha? Adda ayamat. Diyan ngay nang itulod kan ka itay bigat. Kunam siguro, asaan ko nakita niya? Naka-blue ti t-shirt na. Ni Sheldon day jay. Best friend ko. Oh, Iso di ibagbagakan ka a best friend ko. Jekaro ba yun? Wan. Amom, nagsingpot day jay. Aya, kaslamat boyfriend mo. Feeling mo laang day ta. Mabit lang Panawan ka pa dito eh. Ha? Vincent! Oh, Leia. Agyaman ang itim pabulod mo a libro Isublikon. Uray buludan pay laeng. Diyak pay mo't usaran. Isublikon, takababain mo't kan ka. Buludag tumanan inton masapul ko. Thank you Welcome. Sige, inakon. Leia. Po, apay?
Puminpintas ka. Bulaon nakmanan. O sige, bye. Awisan ka kumadita kantin. Inton sumarunon ton. Adapay classic ita. Ay na, nagmayat man dagiti mulam dito'y garden mo, down. Sigurado adakkel ti mapaglakwam dito eh. Sapay ko mga rod, Uncle. At dan samot inspirasyon mo. Ha? Awan? Di ka man. Ni ngay laya. Kanayon mo tama pa ni Jabalayaw. Uncle, bagay kami kadi kini Leia. Katuan mait. Apay, agar aram kakenkwana. Saan pa, Uncle? Nga madlaw ko nga damot panagayat na kanyak. Arme mo na ano kasta. Amang ano na anda ka ti sa balay. Ay, sige man nga ron, Uncle. Arme ko ni Leia. Busy ka kadi, Leia? Saan mat? Apay aya? Awisan ka kumay di garden ko. Umay mo kitain dagiti mulak. O sige, mapanta. Mangyawid ka pa itinatang no kayat mo. O sige man nga rod. Mapantan. Uy, kasla ka pamilyado Naglawa day ti mulmulaam. Agur ornong ka na niya. Para iti masakbayan. Uwain, talaga nga agur-ornongak. Ay, nagpudot mo tan. Ay, agure ka. Punasak day talingat mo. Ah? Ay, awan tumat nga minintugot mo apanyum. Agyaman ak Leia, ha? Aday ta. Saan mo abaybayan ama ba sa tiling at day ta t-shirt mo? Amang anog sakit ka. Imbaglakid din ta daka amang isaksakit kanyak. Siyempre, gayam ka. Ngam naadan tumat masarakam a babae nga ayatem. Ibagam kanyak amang tukat na ogselos kanyak. Di kag sawi ti kasta, Leia. Taapay? May salaan ti babae nga arapahap ko nga ayatan iti tong palbiyak ko. Nga iso ti arapahap ko nga idatag iti altara. Anya day ta? Daniw? Uy, di nakatawaan, Leia. Mababain akon. Ala, adun tinaalata natin. Agawid tani, malaman. Leia, anya dya ibagbagam nga istoryaam? Nagkorni. Kam amom kadi, idi binulod ka man ng libro ni Vincent. Adda nakasapit a love letter. Para kan ka? Wan, syempre, para kanya. Adda dita? Wan, atoy, basa Kuna kun kat, idi pa'y laang, nadlaw kun nga agrayo kan kaday dya Vincent. Basa ang amin. Sige man laangan. My one and only. Na? Love na ka noon. Idi pa'y lada mo nakita na ka. Anda nga naglablabangay, di malay. Dadalag ta dito yun. Tapno mapanagnakan na ti panagayat na kan ka. Pasyaran na kanto ka no, ija balayo. Kasta ti kayat ko apanagaram. Ay na. In love at talaga ka ni Vincent. Leia. Nanang, apay jay kotsa nakaparada iti sango ti balay da, Leia. Naggapo ak di tabalayda. Tanapanak gimatang ijay kantina da. Kunana mo't alugad di agar-aram kan kuana. Anya? Diya kundi na magtinagan na. Schoolmate na ka no? Ay, sige. Ayabamon ni uncle mo. Tamangan tayon. Sana ka mangan? Ay, Sheldon! Mangan tayon! Saan ka na pumanaw? Apay asan nga umay magan ni Sildown. Ay, Jackman ammo, manong. Nadamag na lang nga da agar-aram ka ni Leia. Ngam madimot tantirik nana. Anya, adagar aram kinilaya. Wen, Ay, ada kotsena. Inunaandan ajay kanakak. Apay anak ko namti kasta. Ket no idi pay laing nga plano na nga arman ni Leia. Ay, kasta aya.
Kunak ano agayam dalaang. Uy, sabali ti auram ita Blooming ka. Kastoy gayam tirik na ti in love. In love ka talaga ka ni Vincent? Asino pa'y kumangay? Sa bagay kayo. Anya ti makunam, sungbata kon. Sigaman. Sige, sungbata kon ni Vincent. Apay, chill down. Saan ka mapanidye garden mo ita? Nay, chill down. At damat kakuyog ni Leia a lalaki. Boyfriendan sa kanuday jay. Kanayon damat nga kuyog. Uncle, bay amon. Saan kan nga gladingit? Saan laan ni Leia ti babae dito'y lubong? Sige, mapana ko ni J garden ko, uncle. Oy, J balon mo! Nalipatam! Apay, saan pa'y nga agawid ni Sheldon, Manong? Narabyan la siguro, J garden na. Saan matasigod ang marabrabyan day jay? Malam, agawid ang adagos. Itaman pa'y ang narabyan. Bay amon, di mun pa kadanagan di anak mo. Baron, amuna tiyar aramiden na. Ay, sa anak lang amin anaruam ang marabrabyan di anak ko. Kaano nga da oras mo kanyak agayom mo? Ha? Apay? Kanayon mo't lataan ni Vincent ti kakuyog mo. Kasta ka di? Winmat! Makadlawa kun Naawagan ka, ibagam nga da papananyo ka ni Vincent. Ay, dito'y talatan iskwilaan nga akit kita. Pasensya kan When ta in love ka nga minan. Amukmat kat, akas taman ng tirason mo. O sige, iset mo nga rod ti aldaw apa nagpasyerta. Diyak kayat no kadwam ni Vincent. Dua talaeng. Wano saan? Ayabam ni Sheldon. Malagip ko man nagpaiso ni Sheldon. Manumot na bulan asan kami ang nagkitkita. Makapamismot si ka. Kaarubam. Ay, bisitaam ngamin O sige, bisita to no addawaya. Ay na, Manong. Anya nga tan tinapasama kiti ka anakam. Apay asaan mo't na makasao. Ay, jak man amaw. Kasla di na matan mangmangag ti sao. Sheldon, anak ko. Agsao kamot Anya ka di ti marikrik nam. Anda ka di nasakit kan ka. Maikulkulang latan. Talaga asaan nga agsao. Manong, anya ti rumbang nga aramiden takan ni Sheldon. Saan kayo nga umasidag? Da kayo amin. Karasan kayo. Dakas kayo amin. Kaya't dakla nga patayan. Ay, Sheldon ka nakan. Agulima ka. Saan kami akalaban? Ikanda ka lang iti kanam. Adtoy saan ka nga umasidag ko na? Patayin kayo! Saan, Sheldon? Anak ka, saan? Ading, masapul ang maipan ni Diyo ospital ti anak mo. Ang nervyosa, Clea. Apay na ambulansya. Sino ti may dainala dito lugar tayo? Di mo amo? Ada nga minapanan mi ka ni Vincent. Jack amo noon niya tinapasamak. Ni Sheldon. Ha? Taapay? Ay na. Napukaw na kanu ti limbong ti panunot na. Anya? Pinampanunot na ka iti kastaunay.
Na-depressed ka no, idinaamuan ng adan boyfriend mo. Ha? Kumusta ni Sheldon, auntie? Inig kan ti doktor na iti pangpaturog, anak ko. Ay, saan ka no nga binamakaturturog iti rabi eh. Sana kami nakabisita kada kayo. Tabi si akiti graduation mi. Maawatan ka, balasang ko. Diyak lang pagarup nga agsaksakit mat gaya mo ni Sheldon. Nadlaw ko ngamin ngay di kalabas. Saanan ang matagtagari? Saanan ang makapangpangan? Ha? Tagayam, sikat ti pinampanunot na balasang ko. Auntie? Idinadamag na nga adan kaayan ayat mo. Iso tinangrugyan ti kasta akasasaan na. Anya? Di na siguro na ibagbagakan ka. Ngam, limod gayam nga agayat kan ka ti anak ko, Leia. Iso nga'y di naki-boyfriend kan, nasaktan iti kastaunay. Kuwa ngamin, auntie. Talaga agayam laang ti pangibilbilanga ka ni Sheldon. Amok dayta, balasang ko. Iso ala dingita. No kasto'y tinapasamak kan kuwa na, auntie. Awan basol mo, Leia. Awan basol mo. Tila ang tartari gagayak. Sapay lakuma, tagsubli iti sigod alimbong ti panunot na. Kastala ang ti kayat ko ama pasamak, balasang ko. Nalading iti graduation ko, Mr. Lonely. Gapo iti napasamak kini Sheldon. Ngambaba ni ti tulong ti doktor ken ti pamilyana, ininot ang nagsubli ti limbong ti panunot na. Ket ita, addaan metten iti bukod a pamilya. Singgelak pay laeng, tadaksanggasat, tasaan kami ang nagkatuluyan kini Vincent. Ket nagtalinaed ti panaggayem mi kini Sheldon. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Leia. Pagayam Leia, nagnati panubok iti panaggayemyo kini Sheldon. Ket nasayaat met, ta naagasan ti sakit na. Ket nagbalin kalatta apaset ti biag na. Kasta tinapudno a panaggayam. Anyaman ti mapasamak, saanda nga aglinipat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagay managpailingad itinagan a Leia adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo